ubugambanyi. Iri ni ijambo ryakoreshejwe n'umwe mu bikomerezwa mu ngoma ya Kagame. Ingoma ya Kagame rero iratangaza ko igaya Ubwongereza ko bwahinduye politiki amasezerano y'ubutwererane agamije amajyambere. Ingoma ya Kagame irakomeza ivuga ko ibihano by'Ubwongereza bifutamye kandi bikaba bibangamiye ibyunguka binateza imbere igihugu. Ingoma ya Kagame kandi irakomeza igira iti Ubwongereza buravuguruza ibyo buvuga ko bishyigikiye inzira iyobowe na Afurika yo gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, bwarangiza bukirangiza amafuti ya Kongo. Nduhungirehe we harakomeza avuga ko imyitwarire y'Ubwongereza ishimangira imyifatire yo guhembera intambara no gukongeza amakimbirane kandi bidakenewe. Yolande Makolo we yihanukiye avuga ngo ibyemezo by'Ubwongereza byo gukoresha ibihano ni urukozasoni. Ibi byatumye ingoma ya Kagame isaba Ubwongereza kwishyura amafaranga asigaye y'amasezerano y'agatereranzamba yo kohereza abimukira mu Rwanda. Umushinga wateshejwe agaciro umwaka ushize ubwo ishyaka ry'abakozi ryafataga ubutegetsi mu Bwongereza. Nk'uko Yolande Makolo abitangaza, Ubwongereza bwari bwasabye ko hakoreshwa ubushishozi mu kureka kwishyura impiya za nyuma mu masezerano y'abinjira n'abasohoka, bigakorwa hashingiye ku cyizere n'umutimanama ukomeye biri hagati y'ibihugu byombi. Yolande Makolo yakomeje agira ati abategetsi b'Abongereza bahemukiye iki cyizere twabagiriye mu gufata ibihano bidafite ishingiro bihatira u Rwanda kwemera ko umutekano w'igihugu uhungabanywa. Makolo ati ibi ni ubugambanyi. Bitera Makolo kwita Abongereza ko ari abagambanyi n'icyemezo cy'Abongereza cyo kuba bahagaritse igice kinini cy'inkunga bageneraga ingoma ya Kagame. Ariko rero nyuma y'ibihano by'Ubwongereza, Canada nayo yatangaje ingamba zo guhana ingoma ya Kagame. Canada ikavuga ko ikiharanira ko Kagame ari mu kuzira ibitero bya RDF no mu 23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihano bya Canada birimo guhagarika ibikorwa bishya by'ubucuruzi hagati ya Canada n'u Rwanda, cyangwa se gutanga impushya nshya ku bacuruzi bashaka kohereza mu Rwanda ibicuruzwa n'ikoranabuhanga bisaba ko bibanzwa kugenzurwa n'inzego z'ubutasi. Canada inongeraho ko zahagarika imishinga yose yateraga inkunga mu Rwanda. Canada inongeraho ko itazongera kujya mu manama mpuzamahanga ateranira mu Rwanda. Ubudage nabwo bwatangaje ko buzahagarika inkunga zabwo mu Rwanda. Minisitiri w'Ubutwererane w'Ubudage yatangaje ko bazahagarika amasezerano mashya y'imari n'imibonano y'abategetsi bo mu rwego rwo hejuru. Ubudage bunongera ko bugiye gusubiramo amasezerano y'ubutwererane bafitanye na leta ya Kagame. Ubudage bwamagana ibitero by'umutwe wa M23 kandi bukanahamagarira umwiyemezo wa Kagame ko ugomba kurangira. Kwiyenza kwa Kagame ngo nibyo bitera kuvogera ubusugire n'ubuganji bwa Kongo. Kagame ahabwa inkunga ingana na miliyoni 50 z'amayero mu mwaka mu Budage mu mishinga ijyanye n'iterambere ry'ubukungu, ingufu, uburenganzira bwo kubungabunga ikirere cyangwa se gutanga inkingo. Mu biganiro yagiranye na Kigali, Bahrain yasabiye inshuro nyinshi ko ingabo z'u Rwanda zavanwa muri Kongo kandi Kagame agahagarika gushyigikira M23. Minisiteri y'Ubudage yongeraho iti mu nama hashimangiwe ko kandi ibibazo by'umutekano w'u Rwanda bigomba gufatana uburemere kandi ko Ubudage nabwo buzavugana n'uruhande rwa Kongo kuri iki kibazo. Minisitiri w'Intebe w'Ububiligi Alexander De Croo we yavugiye imbere y'umutwe w'abadepite asaba u Rwanda guhagarika inkunga rutera-umutwe witwaje intwaro wa M23 ukora mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbese uko bucya bukira bamugana Kagame bariyongera. Abanyaburengerazuba bakomeza gutsindagira ku busugire bwa Kongo ari ntavogerwa. Alexander De Croo we akomeza kwikoma Kagame kubera amarorerwa akorwa n'ingabo ze na M23. Minisitiri w'Intebe w'Ububiligi abona ko urugomo rwa Kagame rutakwihanganirwa kandi akizeza perezida wa Kongo Felix Tshisekedi ko azamutera ingabo mu bitugu igihe icyo ari cyo cyose.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi Bernard Cazeneuve we yanasabiye ibindi bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi ubufasha bwabo mu gushyigikira Tshisekedi mu ntambara yashojwemo na Kagame. Bernard Cazeneuve ashimangira ko hagomba gukoreshwa imbaraga zose kugira ngo hagire igerwaho gifatika. Zimwe mu ngamba zishoboka harimo guhagarika ibiganiro by'umutekano, hanyuma no kudaha Kagame miliyoni 20 z'amayero bamwemereye kubera ingabo yohereje mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Kubera ibyo nyine byo muri Mozambique, ingabo za Kagame zikoreshwa mu kurinda inyungu za Total, Abafaransa nibo bari kugenda bigura intege mu gufatira Kagame no kumukanira urumukwiye. Ariko yageze aho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa yahangariye ingabo za Kagame kuva byihutirwa muri Congo no mu 2023 guhita ziva mu bitere no mu turere zafashe. Christophe Lemoine, umuvugizi wa diplomasi y'Ubufaransa, yavuze ko ubusugire n'ubuganji bwa Congo atari byo kujyaho impaka. Jean-Noël Barrot, ukuriye diplomasi y'Ubufaransa, nawe nyuma yagiye i Kigali guhura na Kagame amubwira ko ingabo za Kagame zigomba kuva muri Congo. Ibi byose byatumye abanyaburayi baterana bafatira ingoma ya Kagame ibihano bose hamwe. Imana niyo yakinze akaboko, igihugu cya Luxembourg kirabyitambika. Ubwo Amerika yo yahise itangaza amazina y'abantu bagomba gufatirwa ibihano. Ku isonga mu bo Amerika yafatiye ibihano harimo General wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru Yakobo Kabarebe. Abajijwe kuri ibi bihano byafatiwe Yakobo Kabarebe, General Kayumba Nyamwasa yagize ati nta mfitanye nawe nziho, ariko hari umugani uvuga ngo iminsi y'igisambo ni 40. Kabarebe amaze imyaka 28. Ibihano bya Amerika bivuga ko yashyizwe mu gatebo kamwe hamwe n'abicanyi nkawe bacuruza ibiyobyabwenge. Muri make usarura icyo wabibye. Nyuma yo gushyira Kabarebe ku bagomba gufatirwa ibihano, Trump yahise ashyiraho umugabo witwa Gina Moon, intumwa ye idasanzwe muri Congo. Uyu Gina Moon akaba ari ba mwana wa Trump. Bivuga ngo ni sebukwe w'umukobwa wa Trump witwa Tiffany Trump. Bigaragara ko Trump afite umugambi we ku giti cye wo gusarura agatubutse mu ngufu za Congo. Niba rero ibi bihano bikomeje, Kagame ntashobore kuba yakoresha ingufu za Congo mu nyungu ze za politiki no gukora abazungu bamushyigikira, ibintu bizahinduka. Bizagora Kagame kubona impiya zo kwishyura ibikorwa byose bya gisirikare bihenze yishoyemo. Bimwe mu byatumye Kagame ashobora intambara muri Congo ni uko ubukungu bw'u Rwanda bari kugenda bugana aharindimuka. Mu myaka yashize ikuta ry'u Rwanda riri mu yataye agaciro cyane muri Afurika. Aha rero niho wakwibaza niba Kagame azemera kuvirira inote zishyushye yakuraga mu nguruguza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bitari byose byazarangira ari bya bindi ngo inkwize yishe ntango, cyangwa yarimo avuga ngo uko umukobwa akunze karamugarika. Akaba rero igihe akagarika azarakaminura muhini wa yafuni n'ubundi yagenze buheriheri. Naho utaha rero musigarane amahoro.